Fine. Why umthumele isayidele what? Asekhumbula ifana nami leyo yabona ukuthi ngisikole siyenza itakela sisekweni. What's up Mr. Gondotso what's nan twempe thanking. Ke betha kitaba ya go reka selo sa sebona. Wa bona ntho impha bothata ene ke tshaba go mo gatella too much to a point that yena o re go nna go lebe ke rekisha ke. Like ke ba ka gare ga position engwe e nshia go position engwe mo la ile gore go njwa tse Mr. Oti ke msheditse go nyaka go patela ke re go njwa tse ke gona re bang phata this thing peleng le dibile le agreement ya le pal yona go njwa tse o re biditse go njwa tse yona go njwa tse ka go re biditse go koso rena re dire tumellano ya rena ge le gore re tsia lori le ga re ka find out gore a se vele it was a must gore go be le ntwe itshwara ka gore so re go tsena ganne o boletse ka gore no o sa go bolela le ausiana o la matho re fitla a re no sa go bolela le ausiana ka re re dumellana ha ona problem or auso musase ausa ga wa ka momtse jale ausiana ba ile bolela le yena ausiana ko mo o wa matho mo ka ngi mo process ba khuluma naye la le angithi bakathi ufuna le kanti le ngeke khonakala kusiwe yami yasesami mina ngizomthengisela le official le okay yeah kwaba njalo bathi akuna problem kanti ngiyoyilanda le lena itholi le uyilandile akusikade ifikile yeah awunayo enye lori mhlambe angakhona ukuyithola because udinga ilori uthize ufuna ilori ngenxa ukuthi kunento ayifuna ko very fast bangathi uthenga ilori ukuthi yokulungisa uthi na nje ngistakile umndeni nami ulambile ngithethe imali yami yokugcina lebe kumele ngondla umndeni nami nje umndeni nami umfazi sekayangizonda ungibona ngathi angisese indoda enough ngithatha ikoloyi yomndeni wakhe ngiyakhamba ngiyokunikeza umuntu usakudlelezela so nje ufila ngathi udlelezekile uthi kimi akusingcono angitholela ilori engizokuthatha ngiyokubereka ngithatha imali ngiyibuyisele emndeni ngoba mina nje ngistakile anginamali angikhona ukudla ngisaba nokulala ekhaya umfazi nangithoma ngikhuluma kasangiboni njengendoda uthi ya sakutshela yebona ingakho umbona lila nje athi kithi identical force ngiba nongitshelele ubaba lokuthi mina ngisekingeni ngakwami ngoba bengithenga ilori engazi ukuthi ngiyokulungisa intonyana ezincane bese ngifake nje amakhuwa balinda ukuthi at least ngivele nga something so uthi kimi at least le lori ela kuyi noma ngingafika ngiyokusecure iposition you understand because kune position kosa ayithola la emaplazini so uthi kosa vele ngelori bafike bayibone at least akhona ukwazi ukuthi hayi nabavikile usecure icontract le ayifuna sewuyokuthoma ukwenzani ukuba sebese wena naye lapho khona notsho ukuthi umtholisho ukuthi ke ngizame ngendlela zokho ukuthi ngithenga ihloko ngenzani bese nangabe mhlambe kufikile isikhathi uzakunanda time for phela date le ifikile ngoba ngabakhombisa le lori ngiba ngitsho as long as salungisalo ngithi gadla masinyana ngikhona ukuthi ngibabhayizisa until isikhathi leso wena uzobuyiqedile nangiphinda ngithi no ngibe nenkinga bese lori kuyele emuva that is why muzathi at least umngami nje phela akusesemngami ngiyahluleka endini nangije vele at least mangiza ngiphethe sami ngithi ngibuyo biza at least ngiyahelebha ngiyokhona ukuthi ngiyokusecure contract uyalila ukuthi icontract yongibeka noma ngiduyelungisa nje angeke ngicede nje into bengiyithenge lori icontract so ulilela ukuthi ayokusecure ispace lasema abamnikeze sona amabhuku uthi zanelo that is why I think at the same time azitshela ukuthi ngiyokusurvive ukuze lento le ikhona ukuhlala sharp ibe right nebantwini ingaba right masingayihlela ngendlela engitsho ngakhona ukuthi at least nangabe mhlambe uyokusecure ispan then thina siyingcenye le video la ngeke sayishabalalisa yeah but mina angina problem yabona sekuthi anginayo enilori nje ngibona kwamina ngistakile kanti nalo ngifuna itholele olukhulu ukuthi ngisije ngokuregisa yona so nje angisho nina semfikile niyazi ukuthi mangajampe kumthetho niyazi ilana ukuthetha iaction ethola so mina nje angazi ukuthi nge-15 leso thumela imali 20 or thathi lori le ngiyithengisa ngifuna umuntu msinya ngibona lori le itsho ukuthi at least nje kube khona into esiyiphathayo no phathana that is when ngizama ukukhuluma no sister sister
lo wakho lo uthi mhlawumbe uphuma ngendleleni at least no lo asinge ngabantu nge-next door yange-next door yeah ufuna ukusecure umbereko angayenza in 15 angazi ukuthi bazababa batla bakubidisha tla bampidile ke ra bolela le lekgwane la e gore a bolela ikinga yakhe yazi nje yini yeah ufuna ukusecure nangabe uyahluleka la nangabe uhlanganisa imali yokuthenga enye ilori akhona ukuthi a-secure imbereko ngoba ngithize uma ngisuka kwakhe imbonile umama kwakhe vele like akusekho mnandi ithi bona ngabani mina nje so ubaba omncane mumuntu 15 kade uyabona at least now uthi kimi let's say Friday or Saturday uzamnikeza 20 at least naye azi ukuthi no ngiyokusecure ithi ngibuza ubaba omncane nami lo ukuthi angeke azama ukuthi asinike i-20 before yes please kukhulume naye wena wakhuluma naye side then uzakubuya ngapha ngakithi akunakini ngoba at least into ebalulekileko ngileyo nami bengizama ngendlela zokuthi mara angayilungisa uyamuzwa icedile uthi hayi mina le night time lo eka bocha fikile go fikile kongiboleka ifoni baba omncane manje kungitshele lapha angeke ukuthi uzame ukuthi singizamele i-20 nyana mhlambe Sunday ngoba ngitshelile ukuthi sifuna crisis engifuna ukuyivala la asomplete yena ubona iplan ukuthi lo losakwenza njani mhlawumbe uzokuphendula mina ngoba lokhu ngakhuluma ithi uzama umfonela yeah nihlangene njani no nna ke gore no ke tlemo ke disha ke modalo mbare ke magoro wa kae magoro wa gaphamadi o ile a re no o rekile lori mo ge ke bolela le ena a re no gona lori e ba ye lo ngitshela ukuthi amthengisile lori eto umagoro yena waziphi ilori ethengiswako wazi yona leyo ayithengileyo lo ubone kumahora aphethe ilori eto wathi uyithole wathi ngithole amashirini Hello mtala. Yeah, ngiyayibona into ngithumelana la WhatsApp. So, manje angazi usho ukuthi imali le mara ngabana nini mtala? Okay. Yeah. Okay. Yeah, suddenly you do that unless maybe on Monday or weekend. That's when I story see. Monday. Ke school from last week. Last week. O thoma di 15 tja go dire tswang go yona. Ile Monday, ile Labobedi, Monday, Labobedi, Saturday. Okay, ishindaba ke khopela go potsa Mr. ne a kere go njwa ke rena nna go njwa ke gona ke rena that action e leng gore ba go tshepisha ona le ditube re se part mara bjano no re part of this. That is why can we do an agreement
kgopela gore a laole re argument e leng